vaya ngidem wai om don jis ngô si jing hus lai in vaya ro da ka jing ben in vaya ka jing sis pa jong u in vaya shirhem da ka jing in kan paski pasnem kin nang leng ka shap jong tu nong pen im wala shon apola rempe ai kan don da jing du wai ba jing wai ha rempe la tang ma u long ba crown in wai ya ro da ka jing men in wai ya ka jing sis pa jong u in wai shirhem da ka jing in God baski basnem kin nang leng in long jing shai ban pen shai sha ki wei jing shai gan bao ha ka bertei ha ba jing du wai kar hem ha rem fei lagi pun ni don tang marway in waya ro da ka jing ben in waya ka jing sis ba jong u in wai shirhem da ka jing in God baski basnem kin nang leng try to yarap yagi bangin wat uri jong mi men endai ying jong akan syakri tang yami try hadu bajing imkan dawai in wai yaro da ka jingmen in wai ya ka jing sis pa jong u in wai shirhem da ka jing in God baski basnem kin nang leng Hashwa begin pendam ke jing duai ngin shat skor ngi atli buntan ke tin ke jong lei ke jing duai sam ke basis pa arpnyau ke khat ke men konggong la dau trai te ke yeng ki minot lene ke bate ka la dau trai sumar ke nong ba unong am upet lene kita kam ke pasal kal nong baar kerkat ke pasau puwe haduk ke pasau penyau kong kumni namar kata ya kita ke bela pediang ia ke ketien jengul lapan baptis kum ta lapan iso akata ke sengi syakabalang kumbalai hajar ke mensim bat kilayai nek skem haka jing hikai jonggi apostol bat haka jing selak bat haka bakediak kepu bat haka jing duai de te ka jing septing kalajia haka mensim bara bat buhun ki jing pela bat kidak kela lale daga apostol te bara ki belanget
kilai long haju bat yaki eki baro kilai le lang bat kilai dino ila kabri ila ki ying bat ila ki mar bat kila sam yaki baro kat hagi badon kam halaga sniru kidaya na scam haga wega jengmot haga temple bat habaki da dia kpu haga yeng kilai baham da ka jingkman bat ka jing ngau ben kadonot kidaya ro yo blay kita shem ya ka jing sobhana bri bara bat utrairu ulan nang penyeso haki halaga sngi ya kita belaj oblay unyara padun karku abang isya skor ya ka tien ka bakhu ka jing tan pandai ma ka jing duai Koblai pa jungi bah neng ni aingo yeme trai namar kene ka por ka bakentang ka por ka bachar ka bangila pan pai ka khmat shame kum ki khon ki ba memla sospa bat ni aingo ru atrai la ba ka chingelam ka jame bangi don hakene ka yeng ka bakentang ka jame hak ba kum kene ka por kebalong kesngi kebakentang atrai kasngi kebakarpang nakabenta ki long ying kristan kejongi trai bi ngi aingo yame kabalang kalong kumni kumakalong atrai kadelang baki rempe ying kristan kibakershan bat kibapenlong ya kable bi bat namar katayaram abang idan hagna kapor ngin skautu ya kejinglong kentang ngejong ka atrai bi bat kan long ru kapor ke ba medan senda jeng atrai baki ki banginge pendam haga jing syakri ke jeng atrai bi kan long ke ba pediang hon ke ket ke jing snei ke jama bat bakane kan long ru kapor atrai bi ke ba men keren hangi men pasiau ngi ablei kam tam lamba ke jing ruai ke banginge ruai hot ke ba skori ke tien ke jama bat kam tam ya ke kubor Tribe kabana ka tien ka bakut ka chama. Tribe is ne pen kan tangi ka ka pora blebi. Hoy ran kat per jing shakri ka jangi. Kumbang ngilabo ti ka ti ka chama blei. Ba mani alam ya ka ka por hadu ka ba wai na o changka. Tribe ya ram ingi kumta. Namar lang ba ka jing shakri ka jangi atrai. Ndang imi nang ni ngin me rengkan bat kecing kerku belai ke jama nang yai kerku ya geram pe ingristan ke balang ho ya ke balang ke jama ke bamela seng ha ke jaka ha ke karteng jama Yesus Kristus ni duai amen tu kene ke por ini yo ke jempendam iki kam jang balang ha ke por gi gerpat iki oshus subhaban warra iki jigai but Ibistar KS ding do in subhaban duai pan penkentang yegi jigai ko kidi kilong kijing berbeda dong ni lang hablay jing duai hablay berkupa jongi bahab neng nyangu ye message sin pat ko try na mamelong hablay jong kimet hablay jong kimen sem ke jongi utrai jong balang utrai jong kam Angu ye meko try bi suggestion pat ba me kersan bagi tulak kejat ke batulat ke jongi. Abang yo ban mi la ke jong ki sem ya ke bang yo ban sakri lang ya ke teng jome hakum ke ni kapor. Barngi pen power ke jis ngungu ko try ya ke jenon kar ke jome la barngi. Bar ke pen yo ya ke ni ke sngi ke bang ke sngi ke ba krau ke bat ke ba kencang ke jome. Ke bidai ke try lam bat ki yeng Kristan ke sngi try ya ke yeng Kristan ke ba kerpang nama kita ko tribe ni dua ekmat jong me, badu isnei ko tribe lang ba, jong ka ni ka Christian Home Sunday, dan long ko tribe ka bor ka jeng panrem ka jeng panklanya ka jeng mensim, jong ikun ka jong me ala ka balang, ikir bayi Kristan jong ibaro ka ni omat ka jeng kerku ka jong me, lang ba jong ka ni ka sni, tribe ni dua ekmat jong me ko tribe ni dona ka ni ka por, ya ka bangin wan ra ka ni jeng ai, ki balong si bentana ka jeng kerku ki ba memla kerku yang ni. Takut tribe kendiat nyawan sakakam ke jome hakum ke ni kapor bagum takut tribe ni duai bat ni kerpat badu isnai ban pengkentang yaki
balar gelong ke barit Henry itu isnei ya ke bahamen kerku dah ke jeng kerku belai ke jome bagi man roy kerhai hang no apa ka balang ka penun kamnya ka genlong dah ke jeng kanlong ke burom ya meu belai ba em baru belai ba sisa ni duai bengi karpat ko trai bi hangari ke pur ni don ha khamat jongi ha ka basta sibit por syakri jome yang ban pla ban man keren ke jeng sisa jadi dalam magani ke sngi Christian Home Sunday trai bi ni duai to ningkong dapen kentang ko trai bi lo jong syakri jome bagi hege bro ke jeng pen krek ke jong syakri baruan raap nang jongi hangani ke pur ben kentang ko trai bi baka kajing pen krek hoj kalau ko jong beri honda kajing pan jadahai kalau ko jome bagi hege ka bangin yos ngo ko trai bi bagan yo sisai ka ban long kita kajing bang ku jam sem apa ki dekat me apa ki jing im ka jam sem ke jongi mangina ko trai banang sahanru dak ketien ke jome duis nei ko trai nama ka tapen kentang yang iwe pa ko baro baka bangin yos ngo ka kubor ke jome kan long ko trai bi kajing thau thom hairu ya kajing im ke jongi ke long ying long sem ke jongi bangila amarang jahaj ban im dak ka pohor ke jome sem ko jome don len kat ko trai bi lengi lembar kan ka por ke syakri ke jongi me duis te ban kar khui ka we pa ko we ke benta ka bangila dep bat ka we ke ban ngi be ka bangin sedang pendep gin long sisa ko trai bi ke pedang ho na khamar ka khat is nei jome ben ketang yang kan ke por dak ka bor ke jong mesti ko jome sai sin pan bangin yo ban mi nang ner ko trai na ke yeng ka kentang ka jome ini ban mat dak jeng kar khu ke jome bangila ban ra ko trai bi sela ke jong ki sem ke jongi awila ko trai ban em ro ke jeng em ban pen krau ban pen yar ko trai bi yala ka jong ke jeng em ha ka jeng em ko bi nei ke jeng em ban sem hala ka jong ki yeng ke sem tu is nei ban ngop nei ban piang yang ke jeng u jeng tuai jong ke por na ba ka teng jong chi su ngadwai amen Tong nyap teng pan tak jeng ruai ke sanspa arpulai. Sanspa arpulai. Yami aji sube i ngingo. Men step pan men mit duan ngibo. Na marjing le isnei bayai tun. Ya ke yeng jungi kum gawa dun. Barak tigid kat lem karas sanspa arpulai. Yami a Giêsu ba ít nghi ngô bên sẽ bắt bên min du an nghi bu nam ar jing lê snei ba yai tun ya ka ying jong nghi kawadun barong idem hon barong ingung buram yamishi lenter jing im barong idem hon barong ingung Yamishi lenter jing im Yami a Giêsu ba in ngingo namar jing penim jing sil sparu halor kating na pamilasya ya kapok jongi melasis pa barong idem hon barong ingung buram yamishi lenter jing im barong idem
Rom Yamishi Lenter Jing Im Yami Ajisu Bait Ngingo Namar Ki Khon Ba Ijong Iru Ilong Mau Kor Dorban Pailam Papendap Jinkmen Bajing Skopan Parong Idemon Parong Ingon Uram Yamishi Lenter Jing Im Parong Idemon Parong Ingon Uram Yamishi Lenter Jing Im Ki para pengibit bara kat bangila bandan ngene kopor. Nesnga banai koplei pi ke kerteng batiang tam jong trai. Banang penem jengi ujas Christ. Ban koplei shibun itum san sekretari namar kajing pediang sombah jong pi. Ban ngesngaru ban penpauret yaldi hadirin rapan bench yang ke program. Kalau ngajing dua ngajing abau play unkar ku kerpang ya kabalang bat ik pra bangi bich kebaran kena kepor ban ngas ngarup an penpau kajing ku play ke kerpang ya kinong syarai jong kabalang kebapil ken mau lem yang ban ai ban talem hagi program jong kabalang hot kade kumbai tumbesan lapan pau ibu storin chan ila krening abun sin yang stang pim 41 sa kabalang dungi ngong to pastor sun elem se ngawat kisngi kerpang ru teng ngahap banai sagaman hadien mengalami na kabalang melim ke fast posting ke baga KJP sunat pulun mensyua kapha hadien belaklat ki pastor rang ba ban ngas ngaban aingo yoblai ke district ke bangangadan pitip bahai pastor Olin Singh ibla penlong ya ka kumakalong Hagaden jant jong Hagaden jant jong Reverend Dr. Aikar Ngor arpi lang do ngalit kum kena waret ban yeng hagtu jaka bon teligis nem kat saw teligi balang hadien begitu pesarang ba kisong tanj kalong ba ki school ki babon ki jong district ki badai ban page but ngasngaban aingo pat yoblay bamantang ila nang roy bat kumba itong besan lapan pau ngawan nagakat arblang presbytery dan ginongson program nagikot balang dungi nang aisyon bunsin ki penben kiyong pi bakla pastor kadi pi ay belang tengi lapan bej balang ngong iki pi lapan bej pi lapan bakla ya kababej nakajing siya ban ngesnga banayngo naga jaka kabara kat atli giblang Joseph Smith haga jingle niam kayeng ga presbytery manta kabapalan kadarah jarngot ki prabangat ka presbytery bat ngesnga banayngo ru yoblay menta hot kidan sakman riu tli balang katugan ni kitnat balang kilang khatre ga desya ga kam ga bakia Ringa ong itu mesan bat pastor por bay penbej to sa ingin pej ya kesngi ka balanch ban ngasnga banaingo abangadan nga por nga siyem magalong nga jingelam nga jongblay bat ka kubar nagaktin nga jongblay kalong ya katu benta ka bangla puli ka basdang ringan puli tang ya kani ka way ka dekat agani ka por kam ki apostol kalnang ka baar ka dekat ka basaw puar
Kam ke apostol kal nang baar ke khat ke basau puar. Bat kila yai next cam. Haga jing hikai jong ki apostol. Bat haga jing eslok. Bat haga bak diak pu. Bat haga jing duai de. Syabangin pai jene ke kubor. Ketang supoi ke Christian home. Kapan kan mawi ke artli ke jing syam. Ke bangam la ban klet haga jingem. Ke bangadu ye ke perlok ke bai ke jonga. Kawai ke long haga senam ke banga ngadang don haga high school ke secondary school. Hagi tan Bishnupur lek se girang ba pila ban kan mau. Kadon ke wei ke jing jia. Keba ke wei ke ying lai mala ke tua. Bat kata ke jing tua ke dai ke besar kai. Keba mla ban mudur ba ke ying konkret lani ke belate rangkat dagi jing start jong ke ke belate dagi arkitek jong ke ndaga tua ke kelas siap bat yo i setangginar. Long bawat kinar ki haplut samadan. Ukpa jong ta ke ying. Udah bahaya sarkar. Uyam ak ta jinjia kalok kayam arngot ki khon. Kapan ketang bun snem haduk menta aslem ngam 4 poi kita ke jaka ki bala ban poi. Ngatrai ki rang ba pitip kata ke jaka bun snem dan batre ban sna ki ong ba ka song suit kata ke jaka ki kim tre ban sna ying. Nrei ngalap itu parlak ubadei ubahiying berkita wong pastor ki bakla ke jing sya. Nomar nang pen kan mau u ke jing jia. Wong ki bakla ke jing sya utu trai khap nap than. Sya ya kontrak ban penbun dau bilat. Deu kontrak deu trai. Bat nomar kata utei ya ke ying ke bahe daki paya bat ki risyat ki batalat. Kedan segawe ke jing jia hang ni asar. Kajaka ke belong riat. 4 judan besna ying. Kam da jengai napi. But don't weu briu balik snai ke ying hak akmot ba jong riat. But ndau snau ta wan segi wei pat ke ying. But ndau wan segi wei pat ke ying. Ke ba pla ka long hak por bajur slap ke wan galan sled. Keta ke ying nak mut riat kam lele. Ke ba kam hadin katua lang. But uta uba ke ying kadang ne isya kamdan nak mut riat. Wong tu lok ula bakla. Namar ngala ong yu pengam yo payasya du mau siang. Namar kadai ke riat ke besar kai. Tre ya kata wong kata put la biang. Ketua ke ying haduk mentah kamiang. But habang ikren ya ke ying Kristen, laning ikren ya kano ke ying, kadon kam lada kadai ke ying ke baret berkebahe, kadon kam ya gipaya kibaklan. Kani ke ying mani kalong kum ni kumakalong wat ladangi ikim dan kirishat hapedeng jongkale si ndrei nakidong jongka kidon kipaya kibaklan. Wat haki ying gisem ke bangingitei. Bat kumbakalong haki yeng gisem ngejungi ki prabang ngejbe habang ite ya ke yeng Kristen ngejungi kidai bandan saut ligi payah haki dong. Bat kani kalong kapang ki saut li ki rishat bante ya kalong yeng Kristen. Bat pila ban syakri yoble pila ban long yeng Kristen bat ngangas ngosi habang ipai syakini rishat. Kibabun lesai kumangong ndai tang bagi telot bat bagi suai. Ndai kidon ru lesai kibam don kini ki rishat lani ki payah ki yeng ngejungi. Lada kim don nganong ipi kan satwa. Bat ndak katwa kan mau ya kini kesengi kebau belai Ukraine ipi kini kepar. But ndai tang yigi yeng gisam wat ka jing em jung ishimat kum gid kot jung ta yeng kisam la kilong kmi kilong pa kini ki southly ki paya ka pipi don kam
lada kim ni kim dan pin sekelan toin pendai mak jeng rumai ya ram ablay bagi jeng lej ag jeng mot ke jeng perkan jeng ini kapor bad gesur ke bami no syukri waret ucama kan long ba pediang ho nakmat chome ablay namar me yo I atrabi ngidon kam ya gektin ke jame ngidon kam ya kasur ke jong brio ngidon kam ke ya kasur ke jame ablay pamen ya rap kam tam ngi ngi ke ba ngi ya kendo me yo I atrai ke ram pe yi hing ke jongi me yo I ngi ko mangi long trabi ngi pendam red ya lade hake karta ngi jame Yesus Kristus ngi duai amen. Ki prabangat bihit kadai senam kaban riu po senam kabaka agenda yeng Kristan kami nengkong haga KJP senat kejongi bat ngongum ta kadai senam riu puar kabaka ni kawan kajeng perkat hagi syukri kejong boleh gi pastor orang ba bat ki nong yalam juga senat kedokopor namar ki yo I ya ke ai ka baka NEICC kala don lepa ya ke komiti ya ke Christian Home kadai ka jingdon kam ka bakar ki ka bangi ya lese ka balang dagi hajar snam bat ka wei ka baki kren kalong ngila kumle klet ya ke yeng Kristen pi hagitu ki snam rufo snam mansua nda ka balang ka sedang ban hiar biang ki wat ya gadau ki ong ngilek klet ya gerempe yang Kristen bat dei kata ka penlong ya hadien bagi besar lang baka tu komiti ka baka sinat kala penlong ki perkat sani ki ra aga sinat asu tengah hanru polai ka pediang ya kena ka jing yo I bat dei nadu kata kapor bangisa yo ya kena ka Christian Home sandi but habang iyo ya kene ke Christian Home kapan pai biang ya ka jingmut syaktin ke jongoblay ya ka dur ka balang ka basisya ka balang ka basdang nang kirempe yung Kristan ngimday ban klet ya kata pinam lap ya ka batho hagaktin ke jongoblay ya ka balang haying mani ka kren ya ka balang hagaying jongo priskila bat ka ikuila kekeren ya kabalang haka yingu Philemon bat kekeren ya kabalang haka yingu nompa bat kiwe pat bat haka bangapai syaka jing yat jang kabalang ngadang keren haka training menen kabang ngidon haka prastri ngongi aingu ya oblay baka nega cuk lese namar oblay yo I bakalas niu hadu kata-kata kaba upen pai biang yang i bangin sengutu ya kador jang kabalang ladam don balang, ladam don ki yeng Kristan, ke balang kamla bandan, ke jingklan jeng ke balang kam deh ke fon, ngatrai bisa ki ya kata ini sini, ya ke balang be ya kendo cengak, ke jingklan jeng ke balang kam deh ke jingbon pan, wat semua tu bakla, ke jingklan jeng ke balang kam deh ke jingbon jeng ki rempe yeng Kristan, ki badon haka. Mereka jingklan ke basisya jong balang kadai ke jingklan jong rempe yang Kristen ke basisya ban ngangai ngu yo blay ngilong ke pateng ke bau blay ukar kugar pang bangin sengau tu ya ke dur jong balang pila bat ngapelahok ya pi bahaba pai syaga balang hing ni sengi ke bangin ke bangin mat ya ke jenge ngiyo I ya ke jengelam ya ka ngang sin ngapendam ko si ngablay nga aingu ya ka lockdown na kini arsnam ke ba me ai bangangan yo I sisya ya ka dur jong balang bangangu email play ka pertai kanang berkat baka balang mau ro ka don hayeng mane ka pertai ka berkat baka balang jungi ka don hayeng mane pikang ya ka yeng mane piwat sya ingi bangin syakri play wan mut baka balang persterian kan yam kabalak maurok kan syam layam pikang sesad stem
nga ingo yo lay nga tren nga dong kidan bon ki balang ki baya kendo jinga ban ngi sai perkat kumno ban yarap ya ki prabangat we ubaduk uang don kam pastor uang ki kau ki slay hayeng ya ka jing kwa tam tengim ya keren uang nomar ka perthai ka bang em ya ka ba kwa tam ya ka bang don kam but unang di ko kamuang mdan syu bathiet namar ke slay ban ngalango ki balang ki bayak saj nakamentaban ay ya ki jengay ngo ngalam pagwat si tang snam ki pendap ya ke balamang ya ki bat kadero ka por ka bon sin ngi ay kantu ya ki yeng kristan bagin long ki yeng kristan ka siya ngile klet But habawan gani ka lockdown, ka way ka saki ka long bapenpaw siya ka pertay. Kabalang hindi bagadan hiyang mani. Kadan nagiyeng gijungi. Kadan nagadanuhot yung kitakat yung katakiyeng. Pila bankang ya kiyeng mani. Pinamla bankang ya kabalang. Namar kadan nagadanuhot ka yung pi. Kiprabangay bij. But katang ka long gajing siya. But kani kaday gajing yo i. Bara bangi kren na kawakum ngane, kani kadai ka Christian home Sunday, kamdai ka Christian house Sunday. Ti habangi kren ya kalong yeng, kidon arjat ki yeng, ngemdai ban klet, kawe ka yeng, kalong kam tamang kini kisngi kawangi em kidon bon ki start ki balak bantay yeng ki arkitek, ngila ban snai ki itenan, wat lada ki itenan, ladang ngidang don spa ki don bon ki bapen prabiang ru, da ka kami tenan, ban habangi kren ya kata kadai house, kabangila bantay degakti, ndray gini ka bor jang pertay ka la ban bedu, kading ki jumai. Ki ay la man pendo. Ndray bangi ong ya ka bagadai ka home, ka Christian home. Kamun ngi kren ya ka takayeng, ka mday ka batay da ka jing start ka bakanja batay da ki architect jang batay. Ndray u architect jang u day u play. Kikmi kikpa ngila ban nang lej no nang ka batay. Ndray ka ta ka yeng ka bangi ngitay kanam kalan. Mla ban pen kalan ya ka lanoru, but mla bantay da kaspa, mla bantay da kajing start, pila banay kajing start yagikon gikti, pila banay kajing start yagikon do kajing, nray katakan yalam yakitang hadu jing tep, palat ng tate, but katakan do kandam ki prabangay bej. But kalong ying kabangi kren na gani kisngi kadai ka home kamot kaba architect jeng kau day play. But abangi kren ya gani ki prabangai bej ngide ban ngau thu shai bakan ne kalong kabadun kam hadu kata-kata ini kisngi ki prabangai bej ngis ngau si ban berkan abangi pai sigi long ying hagini kisngi kabangi ngem. Ndai bangi kren ya ka long yeng jong ka perthai. Ngi kren wat ya ka long yeng, ki long yeng long sem kristan ki jongi. Ngi em hagini kisngi ki ba hadu kata-kata. Bat ngabon sien banga pendap ya ka jing ya tho. Habang ong ka jing ya tho, kamut kat kendiat ki jing ya tho dan buram. Kababon ka long su regularize, supan scam. Nawar membansi ban lek kumta. Pada gini kisngi kebangi ngiem. Ngiyo iya kecinga. Ngagerpat igi prabangat. Kadang bahaban praga yang gesem, kadang bahaban pat gitiar gitar, kadang bahaban do ki kali, bahaban do ke gidang don ki mekanik, ngidang don ki febikwik banta iki. Ndai lada kat mi kajung kay long yeng kajungi mdante kabala bandiram kajing pat ling jong long yeng long sam ndai tangha ko perthai wat akabalang kajing long shiliang
Ngangasirkay ngaya sadyat program na kaway kabalang sa kaway kabalang kabangang og kaway kabang safety ang galong kabarang presbyterian yung ikamtam sa kandong sa tangkat no kan kalabalang kantay mo namar kibabuon kirang ba kinangja kikon samla jongi kinang jngay na oblay bat kaniga jing jong yeng mday tang yagi baduk lani gi baros pa mday tang yagi baduna ka jing tip mday wat yagi ros tatro bat ka jing kelon jong ki kabu jing mday tang yaga takalong yeng long sam kabu jing yaga kur kaka bat kajing lese ngam tip yo inem gi prabangan kaba penlong wat ya ke UNO habas dang gane ga arhajar snam kam dei ga sing Kristan kong turn your heart toward your home pai ya ka do nut jong pi sa ka yeng ga jong pi bat habang idon gane ga por ngikren ya gane ga banta ki prabangan be pai sigi long yeng long sem ka bangingidan ka ka bangingi yo i ngas ngaw seneban berkat kilon bon ki long me kam tam ki baret man sim ki bom ju yo thia man met sipang ki pai siga diang bat sipang ki pai siga mon ki jau mat balai bagini ki jinga ki wan haga yeng ga jong i balai bagani ga jia bat ndai tanga ta ki prabangai behej habang idan na ga por kadon kam yangi bangin yo i ya gadur jong long yeng long sem Kristan ga basisa ga jongi ladang ipai sa gaktin ga jong blay kani ga kitab kam ga bastol da pipule ba ya ka kalong ga bas ngau tenat adu kata-kataban berkat ba Lukas haba uto ya kani ga benta kalong kabalang ala manong ga ga balang ga banengkong lada pipule ba kabalang ga baret tang sispa arpau ngot ga dekat jongka 4 Judan jing penbaptis kaba lese kaba dan karikot lai hajar ke mensim hagawe gesngi tang hagaju gesngi balong bagabalang kabaret sispa arpo kandan lai hajar sispa arpo hagisngi bat kani kabalang kadan hagapor kaba bat kaba sitam yo piklet yo solu dapan bor ban pensitam gi Kristan Ustefan gelente mau yu upol na kajing seluruh wang ngan yalap yo blay hendrai bon sien umat ya kajing bat hapdeng kibakum kita gisngi ngangas ngautenat bagene ki prabangat agane kebalang pada kayeng jungki kebaki ki ekren long babara lai jar sispar pongot mut para sibalang ki bangat ki long haju pik bas ngautenat badla ongru kidi ya kebaki ka kebaki gidon ki yasam ya ki barokat hagi badon kam kambat jujia histori balang kebakum kata badla ongru bahalagas ngi kidaya na scam hagawe ga jingmot haga temple kemut haying mani kat kebaki yale ki yale lang ong gaktin ngejong blay bat laong bada kajing sengau bet kada nut bat kita syamru ya kajing sengau ha nagi beri ubara ndai para Kristen mo kapor ke bapan si tomben kam ulu ka sumuang bagi syam ngajing sengau ha na para Kristen ndai wat kitu kiba isi Kristen laong bagi ki syam ngajing sengau ha ya ki bat utrai ru unang panisa ya ki halagas ngi kum gi belaj gade ge certificate wat syabenang bat pinom lap kum gane para bagian bech ya kini gi long yeng gi batay ya gane ga balang ha gi jing syaki dai gi badang long ndrei balai ba gi yo kat kini gi jing long kidan sautli ki rishan ki bakarsan ya ga yeng ga jongki bat ki kita gi rishat
ngin phai shaka tien ke job le kat khat ka ba sau phar gong ndala pen baptis yaki kilayai na scam kamut klem kala mon na pedeng jungi dan buon ki ba kala dan buon menen ngi kren abai kren ya Christian home udon we samla bakli wong ngata ngalong sekretari ka we ka balang kendang ukeli jing mot wong kum kita ki yeng la na man ong ki yeng Kristen yeng we tun mesan ngentre bun jubam ngoto ya keren bahamo yeng tun mesan wong kamper tang badan kerteng hari justar balang laki wan ne kim wan jing seng ki duwai ne kim ju duwai ki ai ngo nen nai ai jing ai ngo ru tang balak don kerteng justar balang la dew ki prabenget kanega de definition kanega de jumbatai ka ba tan bertau samla wong la ne man khot yang aga yeng Kristen baga yeng jung aga de yeng Kristen namar don balang tang mangamar we hang tau la ne man khot bat kanega de chinga ka ba khau but ngeskau tenat igini prabangat kadai ke balang lai hajar kita ke berdanglong ke jengat ndai ki yo ya kene ki tien ke baskau tenat ke bau Lukas utha sepang nuki bat sepang ke balang ke bagi gidan namar ki don gini ki sautli gerishat ki kita way naga way gadang ki yai ne scam haga jinghikai ki apostol kata ke banengkong kabar loong bag haga jingya selak utaw de paya abar balai haga bak dia akpo bat basau haga jing duai de kini gide gi paya kidon na magi long yeng gi jong pi lada kim dan magi long yeng do pi gi prabangat ngos keheban perkan, ngos neban perkan. Kan sekelan ki prabangai be pila ban wan jeseng. Pila ban syukriyo ble. Ndai tang haka yeng wat haka jingem jengi simat. Pila ban le riu ble ya ladi. Ndai ladaki ni kim don. Kan nom la no wat ka yeng. Kebab mdan ki payal negeri shot aga pijulap ya kata nyar ban lap bat kumju haga long yeng Kristen kajungi ngkwa begini pai lengkat ki prabagai be ke banengkong upaya banengkong ong ulukas begini ki yai ne scam haga jinghikai jonggi apostol nganges ngau senai ban perkan ya gini gi prabangai bej ke ba mdai ko magini gi sngi ki ba blai ukar khukar pangingi ki magas ngi ke ba mdan ki mobile mdan ke printing press mdan ki cut xerox ki machine xerox mdan ke no ke tiar ban shan bat kiba pli kaba kiki yo ya ka jing hikai ya ka jing bagan jaman sim bat ka jing bam bagan jaman sim ka jing em juki kalong tang na ka jing hikai jing ya pasal kataru kalong ya gitu gibalet syak sedengkok balong bagi apostol ki ju hikai ya ki santli ki kitab ki bala tha do Moses kemud Genesis Leviticus Exodus jing kain bat Deuteronomy kini ki prabangan kiyo tang santli ki kitab balaong banadu kepor jong Samuel ubu bet badai ban hikai yang kena ketampal namar kini ki prabangan ki bapli klem gektin jong blai kumno kinem namar ketan dagi wan si yang mane long ba lapule haki yak ta ka jing hikai ke bestal bada kepor ke jong Yesus Kristus kato kan ne ke jing hikai ke jong Yesus bat kepas ngau tenat kalong bandala pule haki kim yo ban pule hayeng kam dan garikoda kim la ban syurikot ru kiba pli
Kiwan ha ka tempel kishu ngap ya ka ka bakran bandagi ngap long baki yai na scam ha kata. Baladata ulukas unjin dala tha agne kapor kamun unjin dala ong baki yai na scam ha ka jing hikai jong ka Bible. Ki yai na scam ha ka jing hikai jong ka Bible. Bat kani ka don ne Haka jengim jengki kon gikti ke jengi. Haka jengim ka jengi semat. Haka yeng ka sam ka jengi. Ngasngau si ban perkat. Haki ningis ngilong ba pun sin dan ngilet ban elam ngi persang ban raru ya ka Bible ban sam ya gitu badan kam. Jan barok ki yeng kiong jelai. Ndan jekasu. Barok ladan lakajong. Don lagi bakam start kam tamasar kila penulong ruka show off ki version yu bapikwa mentah saga Greek ruladan bar kidar bon kalong kibo ya kitang ban penitenat ya gaya ngasam bar kanika donem haga cingem ngajongi Bila ban mundur ki prabangit bi ba ubriu ba raika dan mat unyaj saudang kum ubriu ba klan aga jenglong mensim ban ngeserke ban berkat ki prabangit bi kum nungin klan aga jengem lada ka jengbam ka bakanyam sim kam dan tengi ngamte pibio ihalde ya ka yeng ka bapibidan ki prabanghet bih ngangasar kai bha hagini gisngi ka bangingem ngidan ka wei pat ka jing tangan bat ka jing seliang bat ka ta ka jing tangan bat ka jing seliang ka pendu sendon ya ka jing bang jong ka ktien ka jong blei ka ta ka jing tangan ka bat mai ka ba menta kam de ka jing tangan ya ka ja ya ka jor ya ka ktien ka jong blei ka jing tangan ya ki network ya ki internet bandai tangata ki prabangai bin ngasir kai ban berkat larangi kelet ya kani ngangas ngau tenat ngamti pi kenmau nem ya ketuk bagi kenarit ke jurwai Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. Berkata ke keren ngangasir kai hakabai dai bar ka jinglong mensim ka jongi yo ngi he tan tang ka kli ban namar bangi he tan tang ka kli piyo in da ka wan ka jing twa wan ka jing kalon bon sin kalong ba mla ru ban le e ki bon sin ngi yo ye ki ngi ka bangi ngem ki pra bangi bi namar kajing telan kajing bam baganyam sim kaktin ka jong blai kamdan hangi ngangai surkai ban perkan kejabing kalak poi syapulis bajar kemensim kadang don syamaura bat kat notam hagi long ying long sam gijungi gisngi namar bakaduna kaktin ka jong blai habang iya kendo iya ke jenga habang iya kendo iya ke jeng stam ki kon ki ti habang ki mat ki yo i ya ki ke bagi tengko pi kim yo shu na yeng ke bagi kmi ki pakin ai na nagaktin ke jom play ban namar kata kam lang ba pala kidan bon ki bawat ya ke jubab nagi mobile bat nagi internet ya ki problems ki jong ki bagi don bon kim yo ban bam hayeng hasam ki bam surak kelok ki bej kadai ke internet ke ba ajeng bam ya ki bat pila ban mendur piyo i hagini gisngi hon nga aingo yo ble ya ka jing ik ka jongi ya ka yeng ka sam ka bangi don ya ki kon ki kseu ka jongi pi ka wei ka problem ka bangi don na shilong kadai ke traffic jam mo kadai ke traffic jam berpitip ke kabaya lam sisya ya ke traffic jam
Kebas kam cerkai kalong ke por on school ke por high school. Ketamla benlen. Bat kene kalong namar bangi ya ke kon gijongi. Ngi ngi kwa bakin san kin he. Henry kitun besan pilap ne ya ka traffic jam hang ne hamaura baki kmegik pa ki wan bo Sunday school igi kon jongki. Hasar. Wat ya kataru ka batang si kanta. Kikmegik pa gijing start hon ngam ong ba kamlong ka bom dei kalong ka badon kam na lor ka bangingi ai ya ki kon gikti sagitution but ki way pat. Pek kat no gisan, dagi hajar kenta ki pelut hagasisnam. Pai jakak tien ka jonglei kendiat ki bayok na yeng, bat ki baboni ka dei nagis ka yeng mane ngalawanong. Hayeng mane takat no mo, tip lai pagunta sisnam yok nam yok. Kataryo i kumbaki dangsan, ngong aingo bakak tien ka jonglei ka dangdan. Hoi ngau man berkat kilo kebi. Ngibu kinong trei, kiatan kikot, kiplakot jeng kikon kikti ha kayeng gasam. Hapan lekbu isen ya kikon kikti. Tang basiyeng mani kekot ba he tang awe ru kiatan. Uwe utun besan wong pastor pi bayadan lang sa komiti to penmi sa kasaka pocket size Bible. Kekot jurwai telah mi. Kipra mengibi. Keni kalau ngebat don kam tam. Pila ban penlong lese ya kayeng kasem ya kikon kikti jong pila ban kit pisah sipla pila ban poi sebekut kepertai kan dia lam ya pitang ru jing tap lawi bat ya kayeng kasem ngejong pi. Ya ke cinglong jingiem ke bakan zaman sim ke bisisa. Kam tam ngini gisngi ke badom. Kene ke dai ke jingsai. Kidon buon ke babaklan ti. Kene ke dai ke map. Keban alam ya pi. Pim sungut hu ya ke kene ke dai ke dictionary pi semlut ya ke ke ba pi bidon kam. Bat kene kalong kebangi don kam tam ka jingem ngojongi. Bat kan no. Kani ka klan hagayeng ngas gauraman berkat ngi maging ngi ki bangi ngi kam yagi kon ngi ailot kat ka bagi don kam ngi pendap akalong ngi yeng loksep teng ngi tresitom bat ban yo ban tresitom teng hapan bam bisaru yagi kon nado gidang red mo kikon kikwa ban yatho ya kejenge kikwa ya ke solution bakenjam sim mengadon kam te ya kata sim sipol tegali tit sana no hapan mam bisa syuai ke ngim don por kilok ki kalong very serious unide rishat ubadengkong lada kamdan na kejing kejongi kamdan na kayeng gasem kejongi kan sekelan kepertaikan nomla baniram di tanggik tien ke jobleh ke belong ke bor ke basisya rishat ubar ong kini tien ke jobleh ya kini prabangai kiyai ne scam ru haga jing ya selak ban ngas ngau tenat ban abangi berkat ya gede benta ke bau Lukas Ukren sepang gini ke prabangai beij bat kane ke jinga selok nganga sajong ya haga komiti balang ke bangadan lada ngikren ya kan nogo ke kam ke badai bat ka jinga selok mdon kam ban tho ya ka nomar kane ke de nongrem kadang nongrem kabakum ka jingai Kristan kabangingi don ya kabak laseng ya kabalang bat lapan longru ya girempe yang Kristan gijongi
Nrei nganong yepi mdei tang baga jing im jong shimat mentah ka don haga jing ma. Mdei tang baga balang ga don haga jing ma ya ga buram ga jong blai. Wat ki rempai yang Kristan ru. Namar baga ne ga jing slok kalong ga badon kam balada ka du ka ne ga jing slok kami da go wepan bat kata ga de ga jing slok. Ka ka ba penjot yang rempai yang Kristan. Lada ka balang ga hiar. Ni emang ini gisngi kila dunatan ke jing slok ban ngila jurtan ke jing yasla ya ki ki bom dei dagal air Kristan. Kam don ke jing slok hapadeng ke kme baduk pa ke yeng. Wek pa wong ngata pastor hayeng kaba yok por bat ke kme ka long tang habadon ka file ka balong confidential. Yok por arngot te kemun khat sekendong ya ke kmi tang had badan kano ka balong confidential kemun ka badan kam ban ya kerentang arngot uang baruang ladang adon kam ya ikun jonga ngahap ban bu appointment kaman kumbabu minister hab ong ya ke kmi ong ya ba up yang wat nompet ong update yang kata kopor. Bandai tengah ta, kam judan kapor kilok kibe, kaba kecing yes lok kaba ngingidon hagi yang gesem ngijungi, kaba ngila benang bau pa bat kami bat kikon ngiyakren ngiyaki badan kam, bantai ya yang gesem, hot kalak bandan, kat no, ya kaman sim, kikme kikpa. Hon ngong imeng ni sngi nga aingo ya ka jingkar ku ka jong blai ya ka jing it ka banging don gi yeng sam ki don ki me ki pa mla ban len bangi bon kam nadu dang step adu ndamit teng habu alam mo habu alam mar hab shed wood happen biang lor lapen biang hab le ya ka ni ka hab mare yel de ndawan ru da ka por don ru babu rutin. Kata tangyal dem de ya kayeng ya kita khat jong kayeng. Bat na lor bale kumta man kata yeu. Kanusin pan. Piai bam ya kam sim. Ya ki kon jo pi ka sisngi. Dan ni aina em ka jing bam ka nyam sim. Ki lok bi lamba ka jing selak. Ke bangi dan bat ki. Bat ngangas ngautenat maaf yang awe pastor wang gumni wang pastor sa tanjung itu bon kinong di kiat tang bawang kamlok nga pala na markik megik pa nadu pedang red dang kagi kun kibun kam ki supen kubum bilar be jagi kun te kisah kubum sa adu ndahe kisah kubum sa adu ndahe bat wong bahap banle kumta nomor mdon te kapor ag ji syakam dei bagi tengan bagi kuai hendai tang ban kubum ke sentur ke jongki bat ki prab ngai bich ngai susun ban perkan hagi ne gisngi ke bangi ngiduna tan ga jing slok ban ngiyo inem ya ga jing start jong ka perthei kebagi kon kikti gijongi hagi negi sngi ki yale bonwat yagi model la negi idol la kajengem pipet ke television kumno ka yaj pet ka pertai kumno kan yaj ka shilong ka kelak kumta mo ngang is sengusne ndang pet yo samla ban pet sngi blai tela ikat upastor ban dapet hagi sngi po ya tekat aktor. Kadang ngi kebangiwat yang kita shop agak jangan kita kat jangan yang kiwat yang model baru jisu ulang sabar kini para kalau kadunatan gajing selak bat kayeng gabamdan gajing selak kilok kibehing pin sejauh man
ban ngasong sunay kidan bonro ki balik na partai kam dai por ki syuklan na bayan ki kena ya ki kon ki ti jungi bagis new rikat no ngipulut por na kabenta jungki ngangas ngotanan unong ruwai syam simuang nang slay ka jingi selok ki roblay jing suk jengka nang bang nang slay kamla banwan jing pang seki wat hang ni ki bon ki beseng te habeneng ru ken long akli pi wat ka sertifikat sabeneng la pensyong nong rem na ka jing selak ngingi keren tang ye kebadan kam ki long yeng kristan ye ki kon senrang mentah ki long kum ki hotel kedai ka jaka tang bakin bu ya ki jing don kam ka jaka ka bakin le ya ka baki ki don kam hendai ka por ka baki ki don bat ka baki don kam ka jing yem long ba ka jing slok ki pelut ci surak ki tangan dik ki kuat tena ka kme ki kuat na ki bahak ki basan ki kuat bakandan ka yeng hendai ki bapli ki wat ya ka jubam na wepat kini upaya hal daum dan ka yeng jungi kan sekelan kilak beng Richard ubalai ang kini tin ka jong play kiai ne scam ru ha ka ba kedia ka pu ka ba mun na markim pat don yeng mane ki ba play ka sagaman haple hayeng bat ka wei ka ba kim klet ka long ya ka sagaman jong jeng khawai trai ka ba Yesus Kristus labo ban ngangas ngau ban ai ngu le se ngil ka balang ka long ba ka long kumne ka ne ka ba ka diak pu menta ka long tangkum urishot ubaklan hagi katu ne ki yeng hot kini ki artli ki rishot ki tlot ki swai ki lengkot le se ki duna ban mar kata ki don pun ki yeng hot ki dai ki yeng kristan nrai ki no shiliang ti pio ina me kata lada duna kat ni mentah tang ba kasakaman tang trai kami obun mo tumsan kami obun nga aingo yo blay ngedang kan mau ya kene ngongkat badang kan mau ki kristan ki dang kan mau ya kene kalong ngi aingo yo blay bat kene kalong bat ngangas ngau ba kene kadang sa kumusaihan kam tam hagi balang jongi kene kisngi ki bangiem tengam tip kadai ya kasagaman jong jing kawai trai ka ba mensim ki prabangat ki badan ne bala dei ka juk ka jinga seng sibaje kata kayat da ko wepat mo kata kayat da ko wepat mla ban len kidan bun mars ngobit dang don habalang mo dang don habalang semlej ru to teng sibaje mlele tengam tip katugal sibaje kayat lang sakarman na kumnon ban ngangas ngau tenat ban berkat ya gini prabangai long bagi yai na scam haga bakriak pu kamun na markis ngau tu bagane ga long bor ngi ya kendu ya ke jing pangistap ngi ya kendu ya ke jing hot kadan ke por ke bangi syacam haga jengem ban ngangas ngau banaingo ka ba penlong yang ngi kristan kum nang magilong bat pidai banaingo ba pilong ngi kristan dei tang haga jingat jong pibat jonga baga ding pra ga don dan niam baga dan ding pna kidan bon ki ba iben kristan ki kwa penduk kristan ki lengok balai melaan penduk wat syagari ka ba isi kristan tamru kana gayeng kajaka ka ba bon ka ba di bible lagi ni islam ki bladap kedai China borok ki lengok ong we windu weng shwa ka ding pna na ki kristan lada pila bon weng ya kading pna namar kani kalong gabor haga jinge mo juki bat kani kaya ram yaki ping ngirwai ya ke jingwai haga ni ketin ke joble san spa arpulang na rwai ya me ajisu ba it ngingu namar jing pen em jing sus pa ru halor ka jing pna mela sha ya ga pop jungi mela sus pa bat kani kalong gapor ngangalap banlik pek uwe temen besan nangapek ngi snei hanongondong dan tang siu waret
Setangga siang bar ka snap. Ngesne ba? Ngong ki khon ki dan kim dan sene wong ki dan training sarkar. Wong gitu ki we par khon kim yo syuti lut lalut ka syuti. Tengong pilong kumne temsan kumno. Tengah ngasngam wong ngasngam sitam. Lila rai kho mdon isu da snam syuti da ka benai syuti ya. Ngam nang ban keren. Wong piwan pe yang absor ngong hon. Tuang balai pim keren bat pis ngam. Ngong isne pi. Ngakan mau tan ya kesni dah. Tangga siang bar kesni pula teman. Utan kawan. Kong pisne bagamat juga kalong humni. Aisa sispa. Aisa sispa kajing sitam. Hakawi kesni kan kun. Wat sipawa ya kabau Jisu usak hakading pernah. Kan nomkot uang. Tapi terai ngamla. Bat kadai ru kabor ya ini iksiu jangan. Bat ini ilong iba IT mat ban mensim. Hakajing syakri ya boleh is ngau tu ya kajing sitam. Bat kani kajing sitam basu tu kanang ai mensim hanga. Bat kani kalong kabor. Yang ngikum ki Kristen. Hakajing ya nanti kena kapai. Pesawat wakando. Kiyai nak scam. Hakajing dumai. Unai udah riset pasal. Yai nak scam haki jing duai de. Kam de ke jing duai ke batang sisin. Richard Omran Wong ban ngidan kam ban ring bat ban penhiar ban sim. Ke jing Kristen kalong prayer is the living bread. Kajing duai, kadai kata, kajing ring mensim, kaba ai bor ya Kristen, bad habangi duai, kam judan kanong por, kaba ublay uyot ya nesom tia, wat sitang mit uap yangi. Kam judan kapor, kaba network kam long bad ublay. Bad ngesngosi ban berkat ke berapa ngibit, jing sok kat no ngi judul no, but kat no ngi susah kuslai. Namar bangim jutre benwalam, lot show play hajing duai. Bonsin ngi jawab, piwat solution nak bertai, pimat ya kejing aying. Ngono pi, nadu basdang bante ya kejing, pilak ban mundur. Bon hagini ngi ke bau play udon syabar nak state sa kejing. Naduk basdang garampe yang Kristen. Barabau play don naduk ke basdang. Kam don gajing duai hagi babon ke benta. Bat ngesep tinggi kam don gajing duai. Hagai yang Kristen macam ni. Kini ki South League Kristen. Wei ke ketenu play. Ar kajing selak. Lai kan mau ke jing syak sitam jong Jesu. Kebasau ke jing duai. Lada kim dan hayeng jopi. Pen sejauh mana. Bat apa bikin mau ya boleh. Kini kesengi kalau ke kat yengi. Ingin pentemai ya ke yeng. Pen scam ya kini kersan. Ublay nirap kan ugerku. Ingin penwai dah ketuk jing ruai. Kebasan spa arpuar. Sanspa arpuar, yeng Kristen besen syarulay, jing suk kadanang ta, jing ero badam beslay, ya uhala kerta, tang uban IT, bat ya uban syakri, man lagasngi, man lagapor, ulang bakadar, tung ni ruang itu barang tirkan, sanspa arpuar. Ying Kristen basen charublay, ying suka don hang ta, kijing ya roba dam bashlay, ya uhala karta, tang ha uban aiji. Bad ya uban
ban syakri Malakasri Malakapur Ulang ubah koridor Malakasri Malakapur Ulang ubah koridor Các thiên trong ublay kabakor Harimpeyin Kristan Tang makahi kabai bor Ben simtlon ka kersyan Jing kular don hang ni Lid ya kahaban puli Malakasri Malakapur Kalong gabadon bor Malakasri Malakapur Kalong gabadon bor Jing dwai narampeyin Kristan In yai lang barabor Latang kani ban roy ban san Ladang ila nyokor Ding pen shoy usoy tan Kim lapang terhajan Namar hasen da jong utrai Kabor jing job un ai Namar hasen da jong utrai Kabor jing job un ai Ujisu ukwa ban sencar Ying Kristan baropar Yang bat penlong ukli jongka Unrina ki jing ma Lada ki wei kim tre Hukum jong uban le Pangalemban kaingin ai Jing syakriya utrai Pangalemban kaingin ai Jing syakriya utrai Kristan baropar Yang bat penlong ukli jongka Unrina ki jing ma Lada ki wei kim tre Hukum jong uban le Pangalemban kaingin ai Jing syakriya utrai Pangalemban kaingin ai Jing syakriya utrai Tunggu ruai Ngi aingo yamablay namar kani kapor kebekentang Bariaram mengin mi nang ni rengkat berkejengker ku jama Waraya tribe in bagani ke Christian home Sunday jangan ke snam kan lech sigibo bam cikot atribe ladak lam kabar berkejengeram ke jama Bangin yo I atrai bagini ki bar ki bakarsan ya ka kin long ki bas kam
hagiram pe yeng ke jongi ban namar ketaya ram berkerku gerpang ru atrai hoi yaki long yeng kiba mat ya ke jing duk ke jing adu kiba mat ya ke jinge kiba bonchat ya ke jingem me melong utrai bat kerku gerpang yaki ablai ban akba wai no jing ne ke jing syakri ke jongi airu bakajing it kemana bom jekut ke jong blai pa kajing ai kepada biang nong sos pa jeng Jesus Christ lambat kajing percaya bor ke jong mensim bakuj kin long kin sa berkat pergi kon ke ba memel sos pa ke badan gede ke por hoi pergi rempe yang Kristan na ke balang hoi berkat pergi balang yang ne berkering setelah kepertai nadu mentap seduk bom jekut ru amen.